so for her the worso now what is our statement no eba bonteno enya de bia wo mo eye eboa wo mo e wo mu dwumade ensem enso emu na nya wo mu kan nyina anse ohene no a wo mu esi no no wono e na boko chieftaincy skin no eno e na ese no a wo se wo mu e de ma no na wono enso edie ni nyina enso emu no eno mu kiremu se asem no a aban enam soafo so ekoye na ekopie mu Bolgatanga High Court no aban ensan twiro krata no mfa nkokoto court ho se wono a na de asem no ebae wayi enso e de afiri ho na wo msisa sa kwa no so amode a nya de bi wo mbepren ne ama okina so aba se bia ohene no a wo mo kaase enkoche no no ebetimi aye adwuma wo mkiremu a ne ba saa so aba ne sebe wanfa buo ama wo mo kingdom no a ni nyina no enso entimi emwakra na abra wo mo ne nsantwerofo ehia no wo mo kasa afa sansemi enso eho no ena kamboni na ba lale heluna na simo a otosumienu wono eno kasa ma traditional council no yenti na no disem e wonsemi enso emum ebi manage 2017 airports 18 90 airports room the bonnie about here COVID here na ye kai brega no ha ne hihye ade o hune ano obi no obi bi no odofo ye da ho class obi Baku skin has been an integral part of partial of the Mamprugu kingdom. The authority of his Denegiri to select and skin a chief for the good people of Baku is not shared with any government or group of individuals. We have observed with concern from political meddling in the Baku chieftaincy matter over the years. Chieftaincy matters are the presence of traditional authorities. Government and state institutions are only required to mediate in the times of dispute with recourse to history. Take exception to this, and I want this to be the last time that the government ever disrespect our king in this manner. We further call for unconditional approval and a public withdrawal of the statement issued by the Minister for Information. Government is free to give recognition to whoever is pleased. What matters to us is who our senior authorities recognize. Traditional council wo mo Mamprugu ena enede centrofo nhyiemu a wo mo efre efa nansen ohina wo mkosi ya eba beto odwa se yenkokire ohine no megina court no wo mo akire wo mo aninyi a enye osasem no enso emu Ebusuafo ye to akase ne so ewo ensem fufromu na communication director mechire pani kwanchirefo no e de hwenkita wodie so ewo NPP amnyoko ni mu eyowura Richard Ehiagba na wakasa ya wotwem se NPP aban na NDC aban si e ka obi a economy wonu mutime boa etutu de ye pa dia na NDC main NPP ho ba bia na sanka ye enemprempren atete ye economy ne nemu no enka ye NDC amnyoko na te akonya so Ghanafo enka ebeti bia hua papa enka de ebefam ne ebehu se sebi ye de ensak ye to ahua ehuna de kankan ye enka ebia sabdo enka ye nim ne beka nanso no MPP esanso mo modene e economy ntutue mu ntino wonu mu gusuwa emfa ho ne ahokere ne atete economy ne nemu wonu mu bo adwuma sebe ye atemamufo wonu ho be han wo mum enti so obi gina baabi e ka se MPP nyaade MPP mo adwuma NDC mena ne pakro no kame esese bio woni me ne wo ka wodi sansemi atudwa ebra wo frensem twefo nhyiamum no just NDC amnyoko no wo mo nam no mo ekeke kan san MPP fo am ye hwe na economy ne de sesei wo ma edi nyafu yo ncheni nko a o ma be se nyoma wie nyoma nam no wo ma wi ni nyina ma dompe ne krampo no ye de ade aboboso abubum ye aya powder wo mo sa na chese no so mo chakosa no se sansem ne nyina no nya de adokra bia wo na ye ka wo no ma wo mo se Ghana economy wo mo mo man Ghana wo mo nhwema Ghana enkonkan wo sikasam tutua mu a na eye NDC amyokono Owura Richard Ehiagba ye manage 2017 airports 18 90 airports room the bonnie about here COVID ye na ye kai brega no ha ne hihye ade o hune ano obi no obi bi no odofo ye da ho class obi fe ta na ko mu na o no obi kofo on chen obi bo wa on chen a na wo he me say ya
Ghana has an see, and now COVID in the economy say, into a no, and then how Abaga, but the other say, NBC for Crefo, say, or more say, MPP, now managing and mismanaging economy. Although, and 2009, I'll be the FP president before, and Kenya, or more mismanaged economy, any oil, I can't want or one mismanaged economy, look off for me at the picture. So I bring on Omunya side, incompetence. I bring Omunya side, in the NBC moon and then who economy. It's a no ha, Omo Kasa, Omo can't so say, the economy, Nefi, Sinani, the fair free Hapa, and as I was seeing Naive, Omo Kaka. Me now, Omo can say, oh, MVP and the and yes, say, when you are more media. Mutie some Magana for me 18. Muma NBC for Chilemudia or Mupeso Moche. Say LPP and then here, my room NBC. One, which me. Yo, any communications director Edma MPP Amyokono, Ora Richard Ahiagbado Akasano, say and some NDC for no Moki Canuntis, they say a push woman, woman Tanasian Shaham, woman cancer, it's also be the atro, no can't next way fina, your father say no cranes, they say almost about Bonte Becassa Chese, Samusi NDC, MPP Amyokono, one more yen to ye, economy no mas senwa, one Casanca Sancasano, a brana mokodiana moye, Nessamu Bansu. So idea na mubetimi aye ama economy no agya ne nan so ensem bisa bebre ya wodom ato ede ama NDC amnyoko na de hyema ye gina we som ye twa ho ne ato nkra ba ye ba de mbokwa no ne ensem mu. You want what's the wedding is it? Oh, you butu ankasa. Messi, Lufat na wajima where you? Hey, malaria drew Lufat. To my wedding where you hospital. Sister, where I imagine there, few hours to my wedding. No Messi same whoma yeshepe. Linketa was mikuni. My husband is sick. Hey, Jemo Tonodo. No, but no yen. What's the water tested positive for malaria? No, no, one for ambulance no one. Ambulance. It's not a bicycle. Hey, no, nothing from No, kick. Many wedding gonna me make up Nina. Sometimes. That's right. Nearest pharmacy. So one meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria bruna. Inyo. No ye na wanter. Mukuno china nadi. A brand pa. No kuniso. No puna waka that you make kiss the bride. If you want so day. No donna. Man no ye donne. Indeed, woman malaria and kawon to them. Lufat. Malaria drop test for malaria before treatment. FDA ashwesa ejede nkrato yi ajatum se eye. Anokwa maji Hamedi. Me pa chinyejefo na na maji Hamedi sa no. Doctor Amagashi na me kamfo de amount. Yade eya etunya de ote Hamaka sa no de Hamaka ye adwuma. Enu ne betu yade na se. Me nue nkwachinchin mrawate na bomochichi afiri nso ase beka cho se odenchama wu a yenyi na tinye maso hwe hunaji atum se. Doctor Amagashi wote Hamaka sa. Eye stroke nyedwe yade na fo miensa pe odi betu ase. Asthma enu so si menum no otu ase. Eyem kro ulcer wode na fo miensa Chinyenti ne kuma bonso nkronso yehia doctor say ne no ntontia waje Hamedi or the trokunkum bible munsem kronkronkron ene betu spiritual marriage na se honhom munsem a etena wo so obi ne wo beda yato waduro ade bi ye fa honhom mu no kwahwehwe doctor Magashi akira kwan no besa dia maw nsanom nanu ya mani krotwe se me hne santamu medie bi ho adanse drugs ene nipa na to mu ntentan oja ya enyai fa wani kira doctor Magashi ho na kwakwape yaresa efa manom gold ho Sam good whom attach ya na sopa and fan kwachinchin baby am yan fa so kwana no wachinchina fa wo hawning na koda Dr. Magashi hen ye ba na mema ye bom krokro sadi agrade edwedwai eno so fa kwai na obehwe no asan yade kidney yade eno so Dr. betu ase amagani Magashi a ene ehu amaga hoho fa wani kire macro kani police house on hwe ani mu pe ya ye adwuma di frijuwa da edikosi memeneta ya hye ase anopa no nwotwe a ye po anwumre no nsia frayen was 0547 044307 and 0544580936 Dr. Amagasiana wama me ho adwiri yebeda mo asese mo atwa me agye abrofo nkrato aba samre ye kwama no ne tew na ifranopa ne abom amane ye se ntokwa ne Russia ne Ukraine man no kon no afe pepepe enso ene na samre de ente ya e free South Africa kura ye friend Durban
war a soldier for a war Richard Bay, Ababeto Jatra, na and a young Chromian Sanya, what to Casano, woman soldier for Edia Shemu, Nom di Nedu, and so a Yedrumedia Bia, wo share a con near Condia, a tour, and in Yakaka home. No, and as I made opening power, di Russia, man and Nimbaye at the Ababetuja, says Sammy to Brani Bia, womo aya. Womujidi yese endo jemu dia ni ebesi wo wiase no besie no nya de bia obetutuo no ewo ho sese kra na so obeka ho asem sese a san se wo the amount say Okotech Mezima ya ben affordable housing no e wo no make gate entrance wa e na be hu yen ene yen kasa e 0248936227 enso eso lufa tablet in suspension wa German so tri de ya de ete drinka na edwane ti wo de ya be nyina se pe bibrafie eye mankwada ene mpanimfo nyina unya bia ebeboa drugstore bia ye ton room no won sabe kan bi nemom ukwa na nya bia na ado ni akireke opposite room castle na sawa fresh 0541268721 enso so amagashi spiritual and herbal clinic afie chairman na modern want to ye born abaso pa say waya de wotunya do wase ti say stroke asthma ulcer waton some time ene ne kekan ka ho nyina no ye de din kire so amemekro aka ne fia na prosifo etimu no ene Dr. Ho ne di nhwani mu ka so a prison junction ye ben prison canteen eye duada ekopem eye memeda no twe kopem no nsia ene Dr. Nkasa e 0547 044307 na 0544580936 eso Priority Insurance the kanyina answer we are always on your side enti bra na third party insurance comprehensive insurance and na commercial property insurance ye man so school hostel and shops ahodo nyina miam ya ahodo komasi krodium ha bebia obefa no ye nkrofo enso ewo ho na menwa no ewo so ame material junction edan a agenkwan FM wo mu no eno a ne wo mo enso ewo ha from penny 0244562334 and 0244378896 afi amanfo adwenkyere tewo amanfo adwenkyere de to aso dia na ye fi ase every Facebook na he salasi patriotic voices need ye free go so eno was nchia sonkonkomo no nyamfo Alan Kojochomate president in Fiempinu ne aduonu enum oba bedi yenso wose se ebinyina yenkambom na yemo NDC amanyoko MPP amanyoko no abaso esanse wonoma na yentutu kakra ma sesei entiase kabemaminka bi ene bambo ho nsamatumi akonkan wo man Ghana mu enti yakasa de a wo mu nyina ayade moanu bofodu eno se nanado wone naban wo mu nye Ghana se heaven de nanso wo mu dia wo mu aye no echen NDC amanyoko epenso oyibobu atende ne die fi nrebe hi eno se JDM anase Dr. Dofo wo mu nyina da ha obi obebe bia no still MPP be break 8 no kwabena wo se wo kumase eno wo se wo mu de wo mgidi ye pa se NDC wo mu de Dr. Mahama na beba na bro aba wo mu ya bebono no
ene wono a wofirimu a amamuo nsem kura omma meka bibio na Azeman edi ni die free Azeman Ventures Chronom edwakese no wone ne di nhwe anim no se ebroso se Ghana akandifo no edwene wo man ne ho na timamufo ho na omoye nsakira wa mamra no musabi ebeboa na Ghana yetumi akonkan anyesa na mamra dada no amu ne egina de a sabi abi egina no ehwa na ebegina yenkoyanim yamponsa krofa hemfie no se semahama nko a na NDC amanyoko ede no badea ene wo mu da no mu adapa sanse Dr. Mahmoud Bawumia kwambia so no odiniti ebeka fam na Kojo Sempa Furniture Works and I was say popular news and I would see no na wotie yem free Kojo Asempa Furniture Works ewo edum Kumase Kojo Sempa yeda say enumere na Amisco Spele led ni de free Kaswa and I was say aka Honorable Hawakum Sintua so was see JDM ye new dada efi 2020 yes abra no wa anya hwe bibia dan so se san abra bom enti sabre ya obedie aye fokora e de ama MPPM nyoko na ebeboa na worum atimi abreki 8 no adedua ewanwe futu na wo kasa wo se yero search mensa bonsu wanu hwam Ghana amamra no wo se yesesemu na timi aboa eyo mampani bi obeba jambole baba ewo wiamwase ena wase yewura ahiagbe aden woda ewo dwumadi a wodie enso emu ana bomodin se obetimi asoriye na wotimi abeka bibia omamu no nyina enso beji atomu se ye NDC o NPP no ndo gidi ye se NDC no wo me ye fan better echen NPP amanyuku yo na Yakubu yon de ne die fribodoma se na abraye anwumre obema yajo ena Pedro wa Medina Cruz enso de ne die efree wose wotie yen ewo Indianapolis Kumasi Tano so Kesben Junction and wose wotie yen se emu da hokle anwumre wo mayembo ene adwuma Brave Lion we amwase no wose hwan na catch se NPP amanyuku wo mu ye better echen NDC eba mamu nsemu a wose enti yewura ahiabre ensemu a ode baaye no kɔ na san abre bio sanse na adodan kwa kufuado wodi Ghana fo hwambo Philip odidi free etimetim anti magister woni SDA school na edin hwani mo and was president na adodan kwa kufuado ne bosha o hye nyina no wadi so ya kaketu abi no wadi nyina so awie ti Ghana fo nko so anya didie woni mo wose nchia hwonko nkoma ne maame anti Mary ya wogeni so Adisha mahana kasiyebo no ene adwatonde ene mwadwenkyere no yedini nyina besie yemfa na ase soronko ema yesemfo Kwadwo Safo Kantanka wono no sa ansemi enso emu ema de ye no yebetena ha ekekaye ede kyere mo yeka mo se Rashid Yakini wono ena Facebook ne YouTube no wode ye enso FM Castro transfidie na chichinchim no ede mai asonfo eyeme Breto Bakwasi Twumasi Mandela miniminu aba nana ama boachewa yapagie mu agudie mu akomfo ka mu CD wone na bedwafo